Bivši američki predsjednik Donald Trump oglasio se saopštenjem posle odluke Senata da ne usvoji njegov opoziv. Želim da se prvo zahvalim mom timu posvećenih advokata i drugih koji su neumorno radili na zaštiti pravde i istine, naveo je Trump. Zahvalio se i senatorima i kongresmenima koji su, kako je naveo, ponosno stajali u odbrani Ustava i svetih legalnih principa koji su u srcu naše zemlje, ali i milionima građana koji su hrabro podržali sve važne principe, preneli su američki mediji. On je osudio pokušaj opoziva i ponovo ga nazvao najvećim lovom na veštice u istoriji Amerike. Trump se osvrnuo i na svoju političku budućnost, pošto posle odluke Senata može da se kandiduje na sledećim predsjedničkim izborima 2024. godine. Naš istorijski, patriotski i predivni pokret Učinimo Ameriku ponovo velikom tek je započet. U sledećim mesecima imaću mnogo toga da podelim sa vama i radujem se nastavku našeg neverovatnog zajedničkog putovanja da dostignemo američku izuzetnost za sve ljude, naveo je Trump i dodao: imamo puno posla pred nama i uskoro ćemo se pojaviti sa vizijom za svetlu, blistavu i bezgraničnu američku budućnost. Američki senat nije usvojio zahtev za opoziv Donalda Trumpa, budući da nije bilo potrebne dvotrećinske većine. Za je glasalo 57 senatora, a protiv 43, dok je za usvajanje bilo potrebno 67 glasova.